Za kupovinu najboljih stripova i mangi na srpskom, posjetite sajt Darkwood. Link sajta je u opisu ovog videa. I lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i u današnjem videu ćemo pričati o novom chapteru Boruta. Za kupovinu duksovi majici sa anime motivima posjetite Instagram stranicu AnimeStore.rs. Tamo možete pronaći preko 200 različitih dizajnova. Što se tiče chaptera, nisam nešto pretjerano oduševljen. Prošli chapter se završio scenom gdje Momoshiki preuzima Boruta. Borushiki napada Saskia i uništava Murinega. Sasuke shvata da se Boruto u potpunosti oporavio od prethodnih povreda. Dobijemo nekoliko flashbackova dijaloga između Boruta i Kawakija i scenu Kawakije koji pokušava da vrati Boruto u svest uz pomoć Tokno Jutsu. Ipak mu je Naruto bio učitelj. Momoshiki govori da se Shikijeva duša ugasila, što znači da je on zvanično mrtav, ali ipak ovo nije njegovo posljednje pojavljivanje. Tu onda kreće borba između Borushikija i Kawakija. Posle malo borbe, Momoshiki govori kako je Kawakijevo odsukifikacija na 80% gotova, da bi njegov plan trebalo da upali. On dalje govori da ako karma nestane, svi podaci koji su se ekstraptovali neće nestati. Ovo objašnjenje pati od smene kreatora, gde su, iako je Masashi bio supervizor, oboje imali različite planove. Postoje dva objašnjenja o tome kada je Kawaki dobio od Tsuki podatak. Prvo je da Kawakijevi podaci nikada nisu nestali. Kada je Kashin Koji ubio Jigena, karma je nestala sa Kawakija, ali su svi podaci ostali u njemu. To onda znači da su nekoliko posljednjih chaptera u kojima Ishiki juri za Kawakijem u potpunosti nepotrebno. Ovo je ili utici smene kreatora ili je možda drugo objašnjenje tačno. Drugo objašnjenje je da je u pitanju Kawakijev klon. U prošlom chapteru je Ishiki prizvao Kawakija i postavio karmu na njega. Tada je Ishiki shvatio da je to klon i umro. U pregledu 53. chaptera mange sam rekao da je u trenutku nestajanja klona zbog njegove prirode karma prešla na Kawakija. Međutim, karma je bukvalno poput flash memorije ili čipa koji sadrži podatke. Kada se ti podaci ekstraktuju, Otsutsuki članovi mogu preuzeti telo. Iako karma ne može da se prenese putem klona zato što fizički postoji, svi podaci koji se ekstraktuju u klona bi trebalo da se prenesu na korisnika tehnike klona Senki. Naruto i Sasuke ni u jednom trenutku nisu bili razočarani time što je Kawaki napravio klona, međutim, oni o karmi znaju samo ono što je Yamado rekao. Momoshikijev plan je da pronađe desetorepu koju je Ishiki sakrio. Onda Sasuke uskače u borbu i napada Borushikija, koristi Amaterasu, ali se on izvlači uz pomoć klona. Kawaki zapaža da se Naruto ne svestio, ali Sasuke govori da moraju da se fokusiraju na Borushikija jer će u suprotnom svi biti mrtvi. Sasuke onda govori Kawakiju kako ima plan za zaustavljanje Borushikija. Kada je Boruto ostao bez čakre, Momoshiki iskoristio to i preuzeo Borutovo telo. Kada bi Boruto povratio malo čakre, povratio bi svest i kontrolu nad telom. Zbog toga, Momoshiki tokom cele borbe nije smeo da koristi karmu za preuzimanje čakre. U suštini, shvatamo da su sve vreme borili protiv klona i da se pravi Borushiki pritajio. Borushiki tada izlazi iz svog zaklona i gađa Sasuke nevidljivim Rasengan. Tu ponovo dobijemo flashbackove gde se Kawaki prisjeća scene sa Himawarinom vazom i trenutka kada ga Boruto naziva bratom. Kawaki odlučuje da spasi Boruta po svaku cenu i koristi vatreni stil kako bi zapalio samog sebe. Znao je da će Momoshiki iskoristiti sve moguće metode kako ga ne bi izgubio. Kada je Momoshiki shvatio da je Kawaki zaista zapalio samog sebe, upio je svu vatru s pomoć karme. To je bilo dovoljno čakre da se Boruto trgne i preuzme kontrolu nad svojim telom. Onda lomi rog i tim uspavlja Momoshikija. Napravit ću poseban video o tome uskoro, ali mislim da vam je sada jasno da je borba Boruta i Kawakija sa početka animea u stvari borba između Momoshikija i Shikija, a pobednik baca gubitnika desetorepu iz veri i odlazi kući sa Shinji Uoči. Poslednja scena u ovom chapteru jeste navodno Narutova smrt. Sasuke govori šta, dođavola, nema šanse. Vidimo scenu Naruta kako leži i to je kraj chaptera. Kroz ovih godinu dana, koliko pratim Boruto mangu, navikao sam na cliffhangere, pa me ovakav kraj ne nervira toliko. Sada, glavno pitanje je da li je Naruto umro. Postoji previše objašnjenja i mogućih ishoda, a ja ću vam navesti neke najverovatnije. Prvi je da je prosto umro od posledica korištenja Baryon moda i da je Sasuke zbog toga bio šokiran. Onda imamo i varijantu da je Naruto ostao bez mogućnosti korištenja čakre, pa da je Sasuke zbog toga mislio da je Naruto mrtav. O tome pričam još od kada se Baryon mod pojavio prvi put. Postoji mogućnost da je Naruto ostao bez Kurame i da je to bio Kishimotov način kako da nerfaju Naruta. Ukoliko je Naruto ostao bez Kurame, umro bi posle određenog vremena. Kada se iz Jinchuriki izvuče repata zver, on umire. Vlada pogrešno mišljenje da Uzumaki ne umre ukoliko se iz njih izvuče repata zver. Uzumaki samo ne umiru odmah zbog velike količine čakre koje imaju u sebi. Kada bi Naruto ostao bez Kurame, umro bi od posledica posle nekog vremena. Ipak ne mora da bude tako. Naruto ima Hagoromovu čakru, pa postoji šansa da može da preživi. Sada, kada pogledam, ovo je jedan od većih cliffhangera do sada. Ovakav potez je Masashi ostavio mnogo opcija, a mi kao čitaoci moramo da čekamo 20. februar. I to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidao. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa. Pozdravljam vas, Balkanski Učiha.